Mu isi itekanye nta n'umwe utekereza ko umwanzi ashobora gutera, ariko iyo ibisasu bitangiye kugwa buri gihugu gikenera ubwirinzi bukomeye. Niho havukiye Iron Dome, igisubizo cyihuse cyo gukumira ibitero by'ibisasu. Mu mwaka w'ibihumbi 2005, Israel Defense Forces (IDF) ku bufatanye na Rafael Advanced Defense System na Israel Aerospace Industries batekereje uburyo bwihuta bwo guhangana n'ibisasu biba byoherejwe n'umwanzi. Kuva muri 2011, Iron Dome yatangiye gukumira ibisasu by'imbunda, mortars na rockets. Uyu mugenzuzi w'ikirere ugizwe na radari ikomeye, mudasobwa zihuta ndetse n'ibisasu bipfubya byoherezwa mu kirere ngo bihagarike igitero kitaragera ku butaka. Iyo habonetse igisasu gishobora guteza akaga, Iron Dome yohereza misile yo kugihagarika hakiri kare. Ariko se ibi ni byo byonyine? Oya, u Rwanda nacyo nk'igihugu gifite ubwirinzi buhambaye. Mu mwaka w'ibihumbi 2014, u Rwanda rwabaye igihugu cya mbere cyo hanze ya Aziya cyaguze ubwirinzi bukomeye buzwi nka The Sky Dragon 50. Iyi sisiteme y'ikirere yakozwe n'ikigo cya Norinco mu Bushinwa, ifite ubushobozi bwo gukumira ibisasu biri mu ntera y'ibirometero 130. The Sky Dragon 50 ishobora kurasa ibisasu byinshi icyarimwe mu byerekezo birenga 12. Igisasu cyayo kigendera ku muvuduko wa metero 1000 ku isegonda, kikagera ku butumburuke bwa kilometero 20. Mu gihe ibihugu byinshi bikomeza gushaka uburyo bwo kwirinda, u Rwanda rufite igikoresho cyagenewe gukumira ibitero bikaze. Mu myaka 11 ishize, The Sky Dragon 50 yabaye ubwirinzi bwizewe ku butaka bw'u Rwanda. Isi irahinduka, iterabwoba rihora rihindura isura, ariko ubwo bwirinzi nk'ubu igihugu gifite umutekano usesuye. Murakoze gukurikira iki cegeranyo, mwabanaga na Patrick.